Mutse nanone abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe hano kuri Burundi News TV, twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Turi mu gitondo cyo kwa gatatu ku itariki enye z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2025. Mbifurije kuramuka neza mwese abadukurikiye bari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ahandi mu isi ku mugabane w'Uburayi, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Mbaye ikaze mu makuru azindutse avugwa muri kino gitondo. Muraza kunyemerera ninjire hano mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko umushikiranganje wa mbere cyangwa se ministre w'intebe by'umwariko w'u Burundi Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru by'umwariko aho yaravanywe mu nzego z'igipolisi. Abantu benshi bakomeje kwibaza byinshi bigiye bitandukanye. Hari amakuru avuga yuko yaba nawe agiye kwiyamamaza by'umwariko mu mashinga amateka cyangwa se mu badepite, abandi bakavuga yuko ashobora kuzahabwa ubuyobozi bwo kurongora umugambwe uri ku butegetsi cyangwa se ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD, kuko Reverend Kuriyo ikiringo cye cyangwa se manda yiwe iraza gusoza muri uyu mwaka mu mezi make ari imbere. Hari byinshi bikomeje kugenda bivugwa, ibikomeje kugenda bivugwa bikomeje gutangaza abatari bakeya, kuko kugeza ubu ngubu amatora akomeje kugenda ategurwa no muri kino gihugu cy'u Burundi akomeje kuba kamaramaza, kuko benshi bakomeje kugenda baridoga bavuga yuko n'ibikorwa byo kwiyamamaza bitigeze bigenda neza. Bagashimangira ndetse bakanagaragaza ko ibikomeje kugenda bigaragara cyane cyane ibyagaragaye na mbere y'amatora bikomeje gutera impungenge. Bakagaragaza ko rwose ibikomeje kwibonekeza ari utunenge twinshi tutakabaye by'umwariko duhabwa intebe cyangwa se agaciro. Ibi byatumye rero bivuga ko hatangijwe by'umwariko amaperereza cyangwa se amatohoza mu rwego rwo kugira ngo hamenyekane ndetse hanagaragare byinshi kubikomeje kugenda bigaragara. Muranyemerera ibi byose tubinyuremo ndetse tunabyinjiremo. Turagaruka ku byaje kugenda bitangazwa na Marite Niteretse. Hari byinshi yatangaje ku bigendanye n'ibikorwa ndetse n'uburyo bari kwidoga ku byabaye mu bigendanye n'amatora, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ariko kandi muranyemerera tunagaruke ku yandi akomeje kugenda avugwa Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwaramutse neza mwese rero abadukurikiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye bivanye naho muherereye, n'iteka n'umunezero kongera kubahereza mwaramutse cyangwa se mwiriwe. Mbifurije kugira ibihe byiza, mbifurije agatondo keza cyangwa se igitondo cyiza. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe cyane. Kubakomeje kudukurikira, niba ari ubwa mbere ugeze hano kandi handitse subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe, aho twibanda ku makuru agezweho by'umwihariko agendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese rero by'umwihariko munyemerere amakuru tuyahere muri kino gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko ahakomeje kugaragara by'umwihariko utunenge twinshi nk'uko bitangazwa n'abatari bakeya. Mbere ho gatoya amakuru yabanje kugenda tugeraho agaragaza ko hakomeje kugaragara impungenge ku bigendanye n'ubutegetsi bw'u Burundi. Benshi bashimangira ko imigambi ikomeje gutegurwa n'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD by'umwihariko ikomeje kugenda ikoma mu nkokora abatari bakeya, nk'uko bigaragara. Bakavuga ko CNDD-FDD idashobora kuba ishaka kureka ubutegetsi, ishaka gukomeza kwigarurira ubutegetsi byanze bikunze. Amakuru atugera avuga yuko rero imigambi ikomeye cyane yacuzwe na Evariste Ndayishimiye yo gusezerera cyangwa se kwirukana Gervais Ndirakobuca asanzwe ari minisitiri w'intebe cyangwa se umushikiranganje wa mbere mu Burundi mu nzego z'igipolisi. Rero bigaragaza neza ko hari indi migambi mishyashya ishaka kuzatuma ahindurirwa amabanga cyangwa se inzego asanzwe abarizwamo, mu gihe rero by'umwihariko hari abayobozi benshi mu Burundi bagiye kurangiza ibiringo byabo cyangwa se manda zabo. Itegeko ry'umukuru w'igihugu rishyira uyu Gervais Ndirakobuca rero muri icyo kiruhuko, ngira ngo nk'uko mwabyumvishe ryasohotse ku itariki 9 ukwezi kwa Rusama kwa gatanu, rivuga ko ahawe icyo kiruhuko. Umukuru w'igihugu rero arabye ibiri muri dosiye yiwe, ariko bitigeze bivugwa by'umwihariko ibyo ari byo. Ingingo yasohotse hasigaye amasaha make ngo by'umwihariko umugwi ujejwe amatora wugare ikiringo cyo kwakira intonde z'abashaka kwitoza mu bukenguruza amateka nk'uko bigaragara. None ku ntonde rero zashyizwe ahabona n'uwo mugwi Gervais Ndirakobuca niwe numero ya mbere mu ntara nshasha ya Bujumbura, irimwe rero iyahora ari n'intara yiwe y'amavukiro, dore ko uyu mugabo avuka mu Cibitoke nk'uko bigaragara. Ibi byose ni bimwe bikomeje gutera impungenge n'amakenga, bikagaragaza ko bwana Evariste Ndayishimiye yaba ashaka gukomeza anyaby'umwihariko na bamwe mu bayoboke be
aho bigaragaza neza ko uyu mugabo adafite gahunda yo kuva ku butegetsi. Nawe inyishyu zose zitaraboneka, kuba ari rero ku rutonde rw'abazo kwitoza mu bukenguzamateka ni imwe rero muri izo nk'uko bigaragara. Gusa ntawoshoka by'umwihariko yemeza nk'uko rero by'umwihariko bamwe babyibajije ko aramutse atowe azahita aba umukuru w'urwo rwego, ariko kandi mu gihagararo cyiwe nta n'uboneka akwibaza ko by'umwihariko atojya kuba umukenguzamateka asanzwe. Hari n'ababibabajije ko rero ashobora kujya gutwara umugambwe uri ku butegetsi by'umwihariko atani iminsi ihaciye, yaraye ashizwe rero mu kiruhuko cy'izabukuru. Haciye hagaragara mu ikoraniro ry'uwo mugambwe cyangwa se mu bikorwa byo kwiyamamaza, agaragara by'umwihariko yambaye mu mwambaro wawo, ibyo amategeko rero atamurekurira by'umwihariko akiri mu rwego rw'igipolisi, akaba ariyo mpamvu yahise ava mu nzego z'igipolisi. Ubundi by'umwihariko byemejwe ko yanashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru by'umwihariko hataragera Generali Generose Ngendanganya, umugore wa mbere nimero ya mbere by'umwihariko wahaye ipeti nk'iryo ngiryo mu gihugu cy'u Burundi. Nawe nyine ari mu kibanza cya mbere mu bazitoza mu nama nkenguzamateka ku ruhande rw'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Gitega. Ibi ngibi rero abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko CNDD-FDD ishaka gukomeza kwiharira ubutegetsi mu Burundi, kandi ibi ngibi ntabwo bishoboka, nta nubwo bazakomeza kubyihanganira. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi yitwa Reverend Ndikuriyo Nyiriteka, by'umwihariko amwakiriye ikese akamwereka abanywanyi. General Ndirakobuca yagize ati icyo nabasaba rero ni ukunyereka umwoga uhuma by'umwihariko n'udahuma. Ashaka kubabwira ko rero by'umwihariko uwo mugambwe awuzi neza. Yabwiye ko rero umwambaro wa CNDD-FDD hari abawambaye ari njyewe by'umwihariko ndawubambitse, ko yewe rero by'umwihariko umunyamabanga mukuru wawo rero ntawe byotangaza. Hari n'ibindi bimenyetso byerekana ko kandi bishoboka ko umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo nawe nyine by'umwihariko nimero ya mbere ari ku rutonde rw'azitoza mu bakenguzamateka mu ntara ya Burunga. Urwo rwego by'umwihariko yararutwaye imyaka 5 imbere y'uko abo umunyamabanga mukuru by'umwihariko w'uyu mugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi muri 2021. Ndikuriyo asanzwe ari hafi kurangiza ikiringo cyangwa se manda yiwe muri icyo kibanza, kandi muri kahise ko mugambwe kugezana n'ubu ngubu by'umwihariko nta muntu arahabwa ikiringo cya kabiri cyo kurongora uwo mugambwe. Ibi bigaragaza ko rero abantu benshi bashobora kwibaza uzasimbura Reverend Ndikuriyo. Amatora y'abakenguzamateka azaba ku itariki ya 25 Myandagaro, ubwo n'ukwezi kwa 8, nyuma yaho izindi nyishyu ku byo abantu rero bibajije zizoca zitangura kuboneka kuri kazoza ka General Ndirakobuca mu buzima bwa politike bw'igihugu n'umugambwe wiwe wa CNDD-FDD. Kugeza kuri ubu rero aracyari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi cyangwa se minisitiri w'intebe w'u Burundi. Ariko kandi nubwo bihagaze gutya, ibikomeje kugenda bigaragara mu bikorwa by'amatora bikomeje gutera impungenge. Benshi bakomeje gushimangira yuko ibyabaye muri aya matora biteye impungenge ndetse n'amakenga, bakagaragaza ko uko byagenda kose aya matora yakomeje kugaragaza no kwibonekezamo utunenge mu bikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane mu bikorwa byo kwiyamamaza nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Mu gihe abanyamigambwe abigenga by'umwihariko n'abo mu nani zitandukanye bakomeza kugenda by'umwihariko baravuga yuko ibikorwa byo kwiyamamaza byaranzwemo utunenge tutari dukeya, aho bavuga ko batoroherejwe by'umwihariko n'intwaro n'abo rero mu mugambwe ukiri ku butegetsi. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko ibyo bashyikirizwa ku ruhande runini rero bidafise ishingiro. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru by'umwihariko kwa kabiri, Martin Teretse yavuze ko ibi abivuga yishimikije icyo yise amatoza yimbitse cyangwa se by'umwihariko ibigendanye n'amapereza yimbitse ubushikiranganje bwatangije by'umwihariko bumaze kumva iyo myidogo. Ubushikiranganje Martin Teretse aremera ko by'umwihariko mu burere bumwe na bumwe hari ibyagoranye, ariko akavuga yuko ababigizemo uruhare bafashwe kandi ko bashikirijwe ubutungane. Umugambwe CNL waridoze ibikorwa rero by'umwihariko byo gukubagura abanywanyi bawo ahatandukanye muri iyi myamamazo. Nestor Girkwishaka arongoye uyu mugambwe CNL yagize ati hariho rero iterabwoba ku rubuga rwa politike, uribonye uhita wibaza uti igihugu tubamwo
noneho kimeze gute, ese ibyacyo biteye bite? Abandi batandukanye bo mu migambwe cyangwa se mu mashyaka atavuga rumwe by'umwihariko n'uyu nguyu uri ku butegetsi batunga urutoki bamwe rero mu bajejwe intwaro nabo mu mugambwe uri ku butegetsi uruhara rero mu kugira uruhara rero by'umwihariko muri ibyo bikorwa abye nabi ku yindi migambwe by'umwihariko mu myiyamamazo yarangiye kuwa mbere nk'uko bigaragara. Mu gihe umugambwe CNL wagiye rero ushyira amasanamu uvuga ko rero ari abanywanyi bawo bakubaguye mu gihe rero imyamamazo mu gihe cy'imyamamazo umushikiranganji Niteretse avuga ko ibyo avuga yuko ibyo birego nk'uko bigaragara by'umwihariko atabimenyetso bifatika bafite. Martin Niteretse agira ati inyamiramabi zirimo zirakora amatohoza yimbitse kugeza ubu ngubu rero biraboneka yuko byinshi mu byashikirijwe bavuga bidafite ishingiro cyangwa se ishimikiro kuko nta byemezo twaronse bitwemeza. Mu by'abatavuga rumwe kandi n'ubutegetsi mu Burundi by'umwihariko cyangwa se n'uyu mugambwe uri ku butegetsi by'umwihariko biyamiriza harimo ko abanywanyi babo batswe amakarita y'itora kugira ngo bazobatorere by'umwihariko umushikiranganji Niteretse asaba gutanga ibyemezo by'umwihariko kugira ngo ababigizemo uruhare bashikirizwe ubutungane. Avuga ati hari abavuga ko by'umwihariko turakingira ikibaba abarongoye abandi mu mugambwe CNDD-FDD muri abo nyine bafashwe inyabitsinda harimo rero urongoye umugambwe CNDD-FDD muri zone hari n'umukonseye wa Musananeri ikaba rero bikekwa ko n'ubundi yarimwo mu badudubanganyije irya myamamazo nawe nyine yarafashwe ari mu gasho bagire rero amatohoza akwiye nta kinya nk'uko bigaragara. Uyu Martin Niteretse kandi anavuga ko uwo ari we wese uzofatanywa ayo makarita yibwe cyangwa se yasahuwe ku munsi w'amatora aje gutorera bene iyo by'umwihariko ko azofatwa ubwo nyine agashikirizwa ubutungane. Uyu mushikiranganji yabajijwe ku majambo by'umwihariko aherutse gushikirizwa umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo aho yavuze ko igihugu gitera imbere iyo gifite rero umugambwe umwe rudende ukomeye. Bamwe n'abandi bibajije ko rero hoba hari umugambi wo kugarukana intwaro y'umugambwe mu Burundi. Kuri icyo umushikiranganji Niteretse yavuze ati tuyifute indi migambwe tuyihora iki, ntacyo dupfa n'imigambwe n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ntacyo dupfa n'imigambwe. We avuga ati iyo amajwi yose mwari kujyana aha cyangwa se ahandi ni muyame, nta mugambwe by'umwihariko uriko urafutwa cyangwa se urimo urafungwa n'abandi baba rero bashaka kwiyandikisha by'umwihariko nibaze. Ibikorwa byo kwiyamamaza byarangiye kuwa mbere amatora y'abashinga amateka n'abagenama b'amakomine ateganyijwe kuba by'umwihariko kuwa kane azaba ari ku igenekerezo rya 5 nk'uko bikomeje kugaragara. Aya matora by'umwihariko bigaragara yuko ashobora kuzagaragaramo ibibazo byinshi bigendanye n'umutekano ndetse n'ibindi. Ibi kandi bikomeje kuvugwa mu gihe by'umwihariko umushinga amateka cyangwa se umudepite mu Burundi by'umwihariko Honorable Kizigenza Gatorwasa amaze gutangaza yuko amatora ari gutegurwa mu Burundi ari kinamico, akaba akomeje kugaragaza ko ibikomeje kuvugwa ndetse n'ibikomeje gutangazwa mu bikorwa bigendanye n'amatora by'umwihariko bikomeje gutera impungenge ndetse n'amakenga. Akavuga yuko uko byagenda kose buri muntu we wese ategerezwa ndetse by'umwihariko agomba guhura n'ibibazo bikomeye cyane mu gihe yakongera gutora CNDD-FDD. Aya matora biraboneka yuko ashobora kuzagaragaramo ibibazo bigendanye n'utunenge twinshi. Kugeza ubu twiteguye kubakurikiranira hafi ibikomeje kubera mu matora y'u Burundi, aho kugeza ubu ngubu benshi bakomeje kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko ibikorwa bigendanye n'amatora ubwabyo bikomeje kuzatuma rero by'umwihariko imbonerakure zongera kwiha ijambo, nyamara nta muntu n'umwe warihaye ijambo nk'uko bigaragara. Kugeza ubu ibikorwa bigendanye n'umutekano birakomeye ndetse birakomeje, aho ku mipaka ihuza Burundi na Kongo by'umwihariko hakomeje kugaragara abasirikare benshi bafite imbunda nini cyane, by'umwihariko ibihoho binini cyane, ku buryo ubona yuko biteguye guhangana n'icyo ari cyo cyose gishobora guturuka aho bakeka ko haba hashobora guturuka umwanzi. Ni mu bikorwa bigendanye no kurebera hamwe uburyo bahangana n'ibikorwa bishobora kuzaza kududubanganya amatora. Tugaruke mu kanya.